Mama akwaba wafre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me notification bell no so for more news. Ebusuafo ene krofo yo mo kase ba ko ekire se owo enkran dansoman ena ba ko so ekire se otuna ba ewo eye kaso honum side no the otuna ba wo kaso honum side no kire se oye Volta ni na why you disappointed ewo NDC party ni mwanya semketo akra because Volta region started almost about a dear NDC and you could not make one woman. Could you done cut a pencil? Almost to about their NDC, to share quack. Interfeed. So, but to not about NDC party. And conquer SMG or to my NPP. No woman who say yes. NPP by teach you pa and honorable and friend say, and what way MP no. You were finishing crack. Do you see a develop a no and yasem keto akra into ombeto abade ama eye NPP ama yoku na ye hohoye nko Volta region as a whole no NPP a develop wa yasem keto akra ba ko nso a ono so wodan so ma no e kire se free education his excellency Nana Danko Akufo-Addo e de eba ye ade aboa nti one de enya de obeto na abade ama any party bia na eba ne se sika ye digu ye gu yembotom e na banyene na kenken ne buko a ne boa ye de ne de ene ye normal nti no hwe ho na nimba so omo akono onyi his excellency Nana Danko Akufo-Addo boni aye ye ntinse ma wode etudwa na mene wa mo bo wa hasa na ne manya be ma ba ko ha mene ne ebedi nkomo ofa me ma wa kwa badeba GH1 TV so na udin de say Brother Sammy. So about where he? Oh, that's my last stop. That's my last stop. 2024. I can 19 days near 129 days near Kotuaba. Obato. Metupa, abi ametoba. Obatoma abai. Metoma Dr. Baumia. I didn't know about Dr. Baumia. Fear education, mammy, omina ko fear education. Not just a papa we do a chess MPP amanyo kona buano na nyesa adi ankanemano omotifi enti wano obeto edi ama Dr. Laji Mahmoud Baomiana wati miatu anyuma pa waya so me wafa mamenda wase na menimi nuabema yi enso entwaso wafa breme wa hase na what to say within the say the family Morgan get the Morgan na wotu abawa he o me wutu senya kaswa onmo okay aka 129 days ya kwa kotu aba 2024 wobeto the idea is me say me a Voltarian or me free Volta region. NDC a Volta so for so many years during Rolling Star. When you share my the most deprived region part of Volta Ghana Volta region. We free ho. Lord kwani nyama fo nye juma ye. Yes we are yes NDC. Yenya shi. What I say? Individual ma to about 52,000 NDC. I mean to about NDC bio. Because if it is ho if you are soldier for no one me krom kwan no border that we share a border with Togo. Lord Kwani in Sotini, you have no in Sotini, a river that flows through several villages. That's what we drink. We have followed NDC for so many years. If you go to Agbozume Kiliko, they see us taking the land, and the place is silent. There's no any work there. The youth are suffering. We have voted for NDC under the leadership of Rollins for 20 years. We have not witnessed anything. For me, they never will I vote for NDC. If we all came out that on NDC, because now you have Volta region, another camera Volta, Akachi Agbozume, fearing by all the place. It will never will vote for NPP. Okay, me that say. Yenu abema no so akire na adwen wo se ono de obeto e de ama NPP afiwe. Esan se NPP amanyokuo no aye nema bebre na NDC de wo ba ye no. Wa hu hwe ma me nko me nua bai ho na me ne no endi nko. Sikana makojeje no aye ka. Kwa mi nkruma tikese mi si dan sikana makojeje no aye ka ntisi anu. Eduru se mbo tutu agum moboa sikana makoje afri NDC for no eduru se mbo to agum kwa me nkruma tikase me se dan ayeka maje di ma sika no maje di kwa me nkruma tikase maje di kwa me nkruma tikase me se sikana makoje afri mahama no NDC for no ayeka maje di ti December 7th edomu ya muhu ye no omuno munye se koto ba ama NPP enedomu ne Kwame Nkrumah tikase uredo ne nkuba bia o ye ka ne kwa kire wo Kwame Nkrumah tikase me se urede station no enkuba bi enu nsa om kura na duru suhum Kwame Nkrumah tikase etisa adom wei ekoto ba ama Alhaji Mahmoud Baumia agiman Kwame Nkrumah tikase hwe Ghana no Akufo-Addo Yakupon hia no ani Baumia ani napo
yen fa Ghana sika no mamuni o Ghana sika no Kwame Nkrumah tikasie yen fa mamuni na en fa mamuni kina enehwe ekwan sika na mahama ne maamo no wan fa anya kwan enakufo ado wo so fa mamuni etu na ye kwan enehwe kwan akufo ado kopa no ekopa ho ntoma Kwame Nkrumah tikasie uda wo mpaso woni awu Kwame Nkrumah tikasie uda wo mpaso hwe kwan ekwan Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan sema kacha me menye lazy work o ha Kwame Nkrumah tikasie me menye lazy work te se wo menye lazy work me se me adwuma wo me ntra me to so me ye adwuma papa som Ghana Kwame Nkrumah tikasie me se obia ni na dwene koto aba amasa kwan we Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan ene kwan a ekufo adukọ bia no ekufo adukọ bia na nado danko ekufo adukọ bia no Bechem road ananado danko ekufo the fresh one enkan shoda hwe kwan Kwame Nkrumah tikasie yem fesi kan mamuni o Kwame Nkrumah tikasie de modia ne modi no de mobedia na yene mamodi dada no munye bi ni biam enti yeni sikari ye kwan ekwan ni ye Kwame Nkrumah tikasie hwe double road ene kufado ene kopa hontoma Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan hwe empuntunuma Kwame Nkrumah tikasie hwe empuntunuma Kwame Nkrumah tikasie ye card member of NDC wadwuma NDC obi animu no wadwuma ma NDC woye NDC ni card member Kwame Nkrumah tikasie of OKFM woye NDC ni mapa wadwuma ma NDC fo entoma hu se omo campaign no atonsuom omo se mahama wawe ntisi na duru baabi ese omo tisi gotanum na yenum bi no yesu ye betesi gotanum yemu bi no yesu ye betre TV so tesi gotanum Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan double road ene sikana nka opese kufado nma odi no enie Kwame Nkrumah tikasie sikana opese na nado danko kufado nma odi no ona ye kwan wona ye bechem kwan bechem road enie de udo mahama na udi na kira wo adwuma ma no wantimi anye ekufado abeye udo mahama na udi na kira wo adwuma ma no Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan Kwame Nkrumah tikasie hwe kwan udo mahama na udi na kira wo adwuma ma no wantimi anye kwan we ekufado abeye ene fresh one enkan soda ene nanado ebepa ho ntoma enie Kwame Nkrumah tikasie mufisi ya jimi wo ya twene da ho mo centrofo no ye be gumu anim asesa ye be hu se mo ye sikadishos mo ye dikadishos mo mpega na kanko mo ye sikadishos Sister Dana Rivers welcome we have about 2024 YouTube Facebook mo search no ye be hu se Kwame Nkrumah tikasie wo ye sikadishos mo ye centrofo papa wo se yemfa adwen koto ba ye ne adwen koto ba makwan we yani yadwene koto abama ekwan we timamufo no enu o madwene koto aba ama sa ekwan we yenkoni nkotie bechem hima ensema ene okafa na nado dankwa akufu ado Kwame Nkrumah tikasie tie bechem hima ene dua we Kwame Nkrumah tikasie of OKFM we card member of NDC Kwame Nkrumah tikasie we card member of NDC tie bechem hima tie no tie bechem hima tie no yeah titiru ministry sa wusisie wasi bechem dia education ministry wasi sibebre wati chama hafuni nyina nana nyami shira uwie ya wasa ba kwan so ya dia bisa dia ba tu wanim mene MC ani MP ye ba waso ani me ba na na fosu di abo a ene woni obi ani ba tu wanim sabwae MPC Sudia Seta Chima bechem tachima ntia road ye maye ne akomadan nana nyina wa ya maye ene na ye ni tua ye bebie kwani ebi mo de contract abusa o maye dada ama ye kwa ye bi hu agogo nana me ka no kra enye politics na me ye hu dada na so ene de ye ni ahu ye de ye ka siso yadi yana tiaso sana na dodankwa akufuado dia obakasa
woyɛ biara woyɛ yɛnana nom nyinaa yɛnana yɛda wase ahafo da wase Kano South yɛda wase MP yɛda wase nana menkasa bebree yɛhyɛ wo bɔ sɛ